Dudley Richards o thuntšitšwe le go bolawa ka Mitchell's Plain ka la 2 Disemere ngwageng wa 2013. O beana le mengwaga e 17 ka nakong eo. Go fihla le gabjale a go motho yo a golegilego. Mmagwe Miliane Kill o re ga a bopati bjatla. Gabjale ke karolo ya setheo sa Gun Free South Africa go boipiletšo jwa go rwesha maphodisa maikarabelo go dipolao tše bjalo ka tše. The reason why I'm doing this is because to get closure for my son's death. It's not for revenge. I don't want sympathy. I don't want money because none of that will bring my son back. So the reason for that is just to get closure because you can't be killed. You can't take someone's life and nothing happens to you. Godimo ga mararankodi ao ka moka go tatetša mokolonele wa maphodisa Christian Prinsloo yo a golegilego ngwageng wa 2015 morago ga dinyakišišo tšeo di dirilwego ke maphodisa magolwane Jeremy Varey le Peter Jacobs mabapi le kgobišano ya dithunya tšeo di sego molaong le mekgobogobo ya dithunya yeo e tletšego ka Cape Flats. Ka 2016 pele ga kahlolo ya melato ya gagwe Prinsloo o ile a netefatša go ba ile a rekiša dithunya tša go feta 2,000 tša maphodisa ka maikemišetšo a go thekga dihlophana tša go gapa megofe tikologong yeo. The state has a responsibility to secure its stocks. It failed to do so. And as a result of inadequate systems, of corruption and fraud, and the actions of these individuals and several other people, these guns moved into criminal hands and subsequently shot 261 people, most of whom were under 17 and 63 of whom were killed. Mokgatlo re dithunya tšeo di utswitšwego ke Prinsloo di amantšhitšwe le diteko tša forensiki dipolaong tša go feta 1,000 ka Western Cape magareng ga February 2010 le June 2016. Gato ye e ra gore ba malapa ba tšwa sehlabelo ba swanela ke go fiwa phimola meogo ge Gun Free South Africa e ka atlega molatong o. Kantoro ya tona ya maphodisa ga se be gona go ntšha maikutlo.